wembe bakabolya omwana w'enguko nga ye. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Iginego soli yuko ige y'omwitongo unekoletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba akirembereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo kakirembereya ankyomboke buya omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo lakirembereya ankyomboke buya Onye tokunya kurusi Nyamusia na bonko morusi njebieka. Yani ayoro tinga nje mamo mino nisi. Imbo to tori tuyo kurusi Nyamusiga. Kwa ranga nje mamo mino tingo nya. Mama Nyamusia erengo gendali mutana bwe chanda. Tomorusia pia ge. Ngo gendali. Tomorusia. Mama. Mwana kia muwada. Nyamusi nje tata taguta kombekerera mangana ata. Mama Nyamusi ningia gukoreye. Nyamusi ono batesiko. Nyamusi tigaru agenda. Utimbatsa kukuiguko gukwana gali tuge. Asa mangana nali mwane. Inteno musikoma ndabo mojoy wekankwa. Gambo. Amwo. Genda buongo irama. Genda gyosi gegokorekanaga aino muntu takire gutuka buogo sai. Myakere ngo bwana. Ngyo ora bono ga obasona na mangana ali mwana. Go tema sana ogenda buogo ira nasi kwarwete. Ekero twarenge gala Nyamusi achitega mangana ya kwaretira atarengo. Tani chanari tamangana. Sawa nyumba. Mama. Nyamusi no musubati on twaberere nera matuka mage. Lakini mwana one mukayone. Umwana one na imogetie metinyi kyande megima nago kiniribu no ure igabu yaiga. Oro chenga ninko bekere byago be bali. Tinda ateba mangana ko bekere byo. Ari narabona Nyamusi wakatera. Tigana mangana Nyamusi no muntu ruara butuko bwakia nigaruta cinta cyo nyombali onde tayumanya ni cenarenge nera nyomba baka bwakia. Iga keraru ale teri botuko na lyata agate kukwana na yosokwana mangana butu. Asa ngari ko teya mangana. Bano oroje nyaboko mina aranga inere. Nyaboko ketigagende buoye amangana ye na ya buoye. Amangana ari mwane mama tigatwanya kwana naye twanya rungia. Nibaga tokorengereria njira togosaria umechi tigatorengereria njira tokoro. Ya umwana one no gotera tera nchingo yumoko na gotera tera nchinkummi nga ninki kyaliro. Mama guzina kwanyibole. Ninje. Ekewo nayo kuri wosinya sa. Kotenya sawo kuri. Wosirende ekewo na kingo tumeka sokolika muziki oyo. Tokumanya tukuraje konkonya. Bano rende. Kobona nabo yonya sawo kuri ekewo na ituko ndimanyereire. Lakini Nyamusi arare tata gaki mobe mo poliki. Mama Nyamusi niga arwara butuko bwaki.
Ekero nasoka kuru nyomba mambe niko nasoka ndori gosiri nyore chinjira chinde tonyore kende torari nyomba rituko ria rero nyamusi taigweti buya lakini ale kubuka buya igachante binaki mama bwakire rero bono nore watende nga bwakire buya lakini nje naraire njoro je nare ko bebalimo ntebi nyamusi yaga atiko mugo amangana nyaboke wasona na agogoteria amangana ng'abantu batebire nyamusi akari kugamba kari goteba kiri gento ngakande ndaisi yu agakora ki ngwete bintu binde byose nyaboke agogotebi mwana onekero mwandendire ande mocha kontangaza konganekera isikoga mama mocha kontangaza omwana one gatio mwana one pi nje maite stwarore na nyamusi lakini umanye tenga nyamusi asichinga kichiri kwa bwato bokongupi rero gochumbikamo ondenga tokorege ndekeneke egere tokonye mama minto abunya gitari nga kikwarware neche kobanga nandi naye bono iga ogwaka nyamusi amagena botagetia berega nandi numusubati naretire chinjira netire nere ni chinjira chinyinge baka toikere gasi toikere bono iga ocho kotegerera mangana nyaboki nyamokere umusubati ole nyumba amangana zako genda uruzi njetimanyeti but nimanyeti nga nyamusi numusubati umuya nandi chinjira twaitire nere botambe indo chase twarure baka toikire mama lakini noro chasenko gacheri umukayone iye eriogo nja gukubikira umwana one aye noro chenga mamu mino boli ntigare nango aye rindi kora okunanga mamu oyo boli oyo ngibole ambekere riogo inde atigare nango wano rirori nkubekere riogo totigare na nyamusi ndutwe kujori mbogi makio aye tukure boli nga na bera abenga na banyamusi agakwanete nindo chenga nero genderete gotete lakini kende nke yongo kora kurinde onye gwatebire nga nabo igo umwana one nori no ugwateri ukuko na gwatera koropwo nkuruki uko tukurambeka buyalinde manya mama asa mangana yebiegwa ine bintu nyasakuru nyasa ene ke wangiro obekire meyane ekero ngokora matera ayane nekeratara ikingaki akoreta matundo rarigererio rorenga umwana one uikire gaiga na gai lakini mbwato gosemeria ngabuna matuka kunyakogenda meche ikase amatera yane urachorore gasi akoreta asumuchyo yiko lakini asokoreta mangana nyamusi ase bintu bigokorekana iga teriko babuye egekogera mama no inyore lakini mono nikerekero gozinda jengende Kongo njikokore mangana yo muziki one kidogo nje kuirana ningo urache ko banerega utakente tere ningo koereri kurwari nabo nakorubuya lakini nabera nyarekana obonyiro bako ngaka abantu bako iguna umuntu noria n'umwana uri abwate bwe kaiga mukaya ngana ne ratete ko mama mangana nyaboke tabaisa ko banga nara gukwane ko mucyo mangana nyaboke muburi asarusi mangana ye kugara nyamusi one tagwikirabo ninge kiri ne ringa ne nyamusi one mama tagwikirabo tiga nyaboke akote asarusi mangana yo nyamusi ganga inereri ejiri nene iga muna rireri nene iga yaya Togende mpaka kali obanje bintu ogende sei tojo kwenda kugamba mama yani nolire sana tasibeti kwanya kukingo mo daga to bange bintu bya ogende sei no kwanya kukingo mo gamba nanga bintu bya ogende sei no baniga tira to kwenda kugamba mama kerase manyo turi anyomete alinka mokaya ne ro ransokire bintu bya to kugamba mama iga ondo bange mutande sei asta yongochi sei no alito kararo nago te asta yongochi amondo bya karasa ko rugari mokaya ai no mama yonge ke morango ro kwa gambira mama matuka manga sana obintu bya obanga ogende asta yongochi bintu bya okubanga asta yongochi ai bintu bya okubanga ogende ogende ndakanda na mokaya na nyomete tari mokaya ko nyomete kita to so ko nyako jana mama tari ko nyomete
Mama nalo kwa terega ndo tina kingo nyomo sari. Nakiota ko nyome. Raseriga. Nakiota ko nyome. Ali minto tini ko so. Kanya na nchenga na chao. Mogaka ki. Olio beketa madiogo. Mogaka ki ole beketa madiogo galio kotaro. Na kingo to mungo tan. Kwa na kama mura minto. Mama nalo kwa terega ndo ko tuma terega ndo nalo kunya kugamba iskali. Nalo gara tureiga. Soka ngende. Demo kinto to ngora ngora kinto ko rwana ero chega. Tigenge ngora nyomba. Yana wana bangi mtibya uso. Mukani chaka ito nyomba. Asto nane ko tirago tebiga. None na egenda onyom. Ni ko nyom. Nande chita chido ko chigo ko nyom sa. Kenda E chine chiane. E chine chiane. Ay yo kwa te kebiye. Ya. Chito to kwa te kebiye. Tori ko genda. Ya ndo ko mtibya ko genda. Tori ko ko kebiye. Na ko te yo. Na ko te yo. Ibuya ka tori ko ko. Te kurwa ni ro chega. Te kurwa ni ro chega. Mabana sai no. Changa chao ko boda. Makayo mito mo chandete. Mo ke ta majogo. Kunya botara chiparga ko ka. Sai no. Endo ka. Endo bangi mtibya wali sai. Mtibya ko kan. Oh, boira maji. Okay. Ikaenda hiyo iko mbaya. Na ko tigeri ko biyo. Ano ka to buete. To ko ba kina ko tigeri. To buete. Nani kwa na no toro na si. Okay, to buete ko kupati ka nyama ko bangara bito. Kali on buete. To buete. Omoy tongo. Elimu ambao wakulima wetu na wachikadau wa mumea watapatiwa igati ya barimi kurwase kaunti ya Kisii kwenyorera maigerigori echinchira abaranyareko bakoimokie kerengo kerigesa rie chinyeni. I only want to ask the government of Kenya, and I'm repeating this time and again during retirements of our teachers. Let the government prepare the pensions for the retired teachers in advance. Serikali kuborirwo kwarigania chibesa chie pension go chia saboro kia chinga kibarure ya sobokoreri. We have a lot of confidence with our members of county assembly. We want to ask them to embrace the entry of the governor, and they should work together as a team. Umugavana gwe county ya Meru Kawira Mwangaza konganya go chiase ekiama kya UDA. Omoy tongo. Nyamusiere nkogenda mukaye nonyi wete nyamusiere nkogenda liwe liwari buone ka igaro na kanyi igonga nonyi wete nyugo muna nyoko amangana ari nyumba mwane namangana nkoroberi nchebweka ande ntake tumanye gucakira rero nga nyamusi ituko ndiyo urabuko mnyore ngata yoga nandi nyamusi ande tai yakogenda gekogera ninche namurete ta ninche namurigeti ko rusobo nkamureta nkamubika nyumba mwane nande nabo ngo mutugeka amatukonsi ituko ndiri ncherendete yo nemini nga kogenda ande nchendwa sense mbu yangende kimanyete nga nyamusi one mwatigara nyumba ga nande mama asa mangana ya nyamusi koranje asa mangana nyamusi kobera tipto basa kunya gocha konte tukorinde nga norengereti nubwate kerengere nga nyamusi yaru ondita yo kurua nano ondita yo gocha nande nakura mangana na tinda tukunya kwanira tukorinde igo nyokere rero takeira nyamusi yatigara ande tayo ndaguchi tali bwana kobera na kanire mukaya nga tali bonega mukaya na atako nganga bono igagoteba nga oyarete lisabo lyo motonde mwana one nkamubugorie metini kyande megima na amore lige myake yeransi byabwate ngabana otebire babo yaretire nga nere
nganje bono tindi koiweka na pini motebi kana ni motebi ki yani nganya musi oroje turaisa gutigara na nyamusi nkagaira mwana okongita ta kongita na atakoterwe kerara atikuruga bwateba gusenga yago takoganda gusenkongo na atakurwa abukongo na aterugu nanjera nikote na arauni na atandekire bwonega na atandekire pima kinya sawa rankanya mukaya gwata gondo ko mukungu wonjora mukungu cha wonjora omwana one na keranga mukama mura na bago chonjore meti wa nane Niandike kesho. Niandike kesho. Hii hatari, hii wataipenda. Habari yako? Nzuri. Mimi ni mgeni hapa. Naitwa Madam Eliza. Madam Eliza. Yes, nimetembea hapa nimeona shamba mahali fulani. But sasa kitu moja sijui ni sijui wakaji hapa mnakaje. Sijui kama maybe mtu angenichungia shamba langu. Done kama wanipulizie. Hapa watu wazuri. Yaani ukiangalia hii sehemu, tembea huko juu, uende pale, watu wa area hii sijaona vurugu. Watu ambao wanajiheshimu sana. Na kama ukipata sehemu ya kukaa hapa, majaliwa itakuwa vizuri sana. Sionagi kama kuna vurugu. Watu wanapenda amani. Alafu kuna sehemu nyingi, kuna sehemu ya kujota pale, kuna sehemu za kujenga pale. Ni sehemu nzuri, unaweza kulima pia ukipenda. Vitu nyingi zinafanyika hapa. Wenyewe kuna kaa kuzuri. Alafu wafanya nini hapa? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mokaya. aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Kama umenipata hivi najaribu kutunga shairi. Ote na acha iza kumanya nasanga byukuruka mama ete tinza na atenenire gaira yani oraire oyete nore no mwana bwe baba nangoja yani orairo tinza jari okubo Siya kiresnare ko ringa kwari ko ringa ndimo tuko kwa ringa kya hata mara bene makoli kwari ringa kya yani mbona mambie karoma itema tinza jamani no mogere no yo mandi komate chigo ikamuchimugaso omubere kwa mutokani ndo manya batabana tise tibano ko opare kibon nyaboke na kya batebe Bukanta kimbange kujana ndisi ogakara ki mama state yona nyare kwenda Kasarani style transport moseki transport bono naenda kauri olibona ibitego ngende kusalikanga bisale kena ibona ale bona ogarate bintu bisumaire kyo muchi ukayanda itimba semester ukaya ngere ibanja na mukaya nguko ibera mukaya sengendaro mugako Mwana lakini mama bono akusina ni mukaya nene rumusacho musina ronde tetena pati umonyi bwere timunanya ko no ogarate bana ndio anyandanya ara mukayo iba ida rango to kwa lengo ngaba nanje montara iho morote mbatigere mokore bindo byeno na mukayo palo nje nta to bange bindo ni mate na no bange te bide tayari tukware ko linga paso kinga endo isiko magongo ni nilikuwa najaribu kuandika wimbo mpya ndo nione kama katika siku chache zinakuja nitaweza kutoa wimbo mpya kabisa. Umpata natengeneza ngapiga sauti dale sauti na sauti yako nzuri. Asante sana. Najaribu kutunga hapo alafu nione itakuwa. Ningetaka mimi support yoyote.
Ya mzuri, nafikiria siwezi kumaindi, maana siku nyingi tunafanya hii kazi alafu kuna vitu hatuwezi kufikia sana sana. Mwenyezi Mungu akisaidia kuweza kupatikana kwamba kuna njia fulani unaweza kupata support kidogo uweze kufikisha sehemu fulani, tunashukuru Mungu. Kabisa. Mimi kama nikiandika wimbo kukuhusu wewe naweza kuandika wimbo mzuri. Yaani kama hata ukisimama hivi sasa mimi niamue kuandika wimbo hapa. Wimbo mzuri. But naweza kuuliza. Umesema unaitwa Mokaya, Uncle Styles. Uncle Styles. Yaani lakini sasa huwezi fanya kazi nyingine yoyote apart from ya usanii? Naweza kufanya. Unaweza fanya? Tofauti ni kwamba Mungu pia unajua na njia zake za kufanya mambo. Hata naona wasanii wengi ni watu wako mimbo wamefanikiwa, but nikikuangalia shida yaweza kuwa wapi? Kwa kweli yani mimi naona kama kupata support ile ambayo unahitaji. Unajua kuandika muziki hii sasa naishaga kusikiliza hapo kwa vile tu watu wanasikia ni watu hapa ndio wananijua. So kupata nafasi ya kutoka watu wakusikilize huko na huko ndio sasa upate ufuasi mkubwa, uko unafanya shows, uko unafanya tamasha kubwa, uingie kwa serikali. Mambo kama hayo yani ndio sasa nafasi na kukosa, sababu unajua pesa. Kama una pesa ya kuwekeza, hauna nafasi ya kuweza kutengeneza muziki mzuri, watu waone vizuri. Yani unapata nafasi nyingi inakosa kwa sababu ya vitu kama hivyo. So tunaandika tu na tunatumia zile resources ambazo ziko hapa, studio tu hapa. Yani mambo mingi yanatokea hapa. Na ungetaka maybe nikupe support yoyote? Kama ikiwezekana nitashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu, niseme kwamba siku ya leo basi siku yangu inaanza kuonekana vizuri. Kama ulisema Uncle Style. Uncle Style. Sasa utanipea muda kidogo. Kuna vitu zangu nafaa ni fix mahali. And then nitaona kitu naweza fanya. Sinaweza kupa kazi nyingine yoyote. Si lazima ya uimbaji peke yake. Nashukuru sana. Nitashukuru sana. Maana itanipatia nafasi ya kuweza kujiendelesha mamangu. Ayera. Akaragwa chete konde la nyabitali. Naya kwa ngete obogini. Ono lindo nyengwa ngete obogini. Ngio kontangasa. Asengo etanko na gokwani ngaba gakimbi yamono mukamu muro na kulinda. Yani Igo bana kwa kanyara kiro umuntu ngera kwa materi ngaya muna mwara na mama abera nyalitari ninje na mure ninje na mama lyo ninje na mama moyo na yo ngeto ba moyo mama njoni ngirende bo abu yigo bara maraika bamanyetenga nkwandenda nyalitari gose bare go tabansu pike nyaleke manje atata kwa ndana nyalitari mama muntu yani nyamusi ogo ntanga sala kibara okalikombe kabano ngati Itiki toki bono moko mbeka gusenga yombe igete ingaki amangana ne ntiri yane ekolete kaene yakira sengweta nkona gutangaza ngai ngoso mumuna liru ituko ndio nanye gotangaza umuntu bikomete na kurendete nya gitari mukaya na nyabo ibabana inuba bere ya ino bana babere nyaboke igakoyekerera nyaboko kalebuoye Igo nyaboka agocha kai agotoka the same time akalibuaye the same time alenga kai gasoba hakuna bontangaza ngata naye wantangaza inki bonero ntebuwa ne kai kana akani yani uti bontangaza baba uti bontangaza nse nakoro ruparanga aino moiboli anyondo ore gontalira bobe atebe ngabona bano nalingo tikomina bakon igo bano nusabere tama aye bwe ko manyana to sabere tiama ya igo tagetenkwe motigala soka na atebe ngana ki enda isiko mo kanganyoba Soka butika hiyo. Nango marembe.
igo negosoriyo kwegya ya omoitongo buna yaretirwa simule na Ndizi TV kubwatana na muno mubagani o Camel Park.